Ndabaramukije bavyeyi beza, bavyeyi bavyaye bakarera. Nimuze duhuguke maze duhugurane. Nk'uko icuma gikarisha ikindi, niko natwe twigishanya kandi tukiga vyinshi. Ntidutinye ngo ibi bihe biraruhije, kuko hahirwa uwihangana akageza ku ndunduro. Ehe nimuze dukomere maze dukomeze urugendo. Ehe nimuze twige, nimuze twumve, nimuze dukore urugendo kandi dufatane mu mugongo nk'uko twisunga uhoraho ari we afise inkomezi akadukomeza kuko ari wakomeye. Niwe yadutunze, aradutunze kandi azodutunga. Ehe nimuze twige, nimuze twigire kuri uyu mugabo Franklin, niwe yaduteye inkomezi akavuga ati nimuze mwicare kandi mukomeze dukomere turwane intambara kugeza tugeze ku cyo twiyemeje. Ehe umva uko yavuze. Raise grandkids in this time because we have the promise that no weapon formed against the home that is built upon the rock will prosper. Yagize ati ntabwo nzotinya, sinzotinya kurera abana, sinzotinya kurera abuzukuru, sinzotinya gukomeza urugendo kuko ibihe byo babiruhije. Ati kuko dufise isezerano ko nta ntwaro nimwe yaremewe kuturwanya izonesha. Fight for your marriage. Don't give up on it. Fight for it. Fight. Agira ati rwana intambara, rwanirira umuryango wawe, rwanirira abana bawe, ntucike intege, komera ukomeze urwane. Fight for your husband. Fight for your sons and your daughters because Satan is on a rampage. Agira ati rwanira abahungu bawe, rwanirira abakobwa bawe, rwanirira umuryango wawe kuko Satani we warakobeje agomba gukomeza kuturwanya ariko nawe umurwanye. He wants to destroy the church, but he can't destroy the church without destroying the home. Avuga ati Satani yifuza kurwanya isengero ryose, yifuza kurwanya umuryango wose. Ati kandi abona ko adashaka kurwanya isengero atabanje kurwanya imiryango. Mu rugo ni hahera mu kurwana. The blood of Jesus over my children, one after another, and people say that's old fashioned. Ati jewe nsengera abana banje umwe guhera ku mukuru gushika ku muto. Ati abantu bamwe bavuga ngo ibyo ni ibya kera byarataye byaravuye ku gihe. Ati ariko Jeanne ndabikora. Avuga ati nzokomeza gusengera abana banje. Ati nibyo barashobora kuja mu nzira mbi, barashobora kuva mu murongo n'abatoje, barashobora kugenda bagakora ibintu bibi bakurikiye abandi. Atariko avuga ati ibyo wokora byose je nzoguma mbasengera nkomeza ku mavi, nkomeza mbasengera neza cyane. Ati kandi ndazi yuko Imana izokomeza ikabafata amaboko. Avuga ati nta kintu na kimwe gifite agaciro gakomeye nk'amasengesho uri kurakora ubu. Ati ni byiza cyane, birakomeye kuruta amagame abana bashobora gukina. Avuga ati abamwe bavuga ngo ibyo byararangiye ntitwaba tukibikora. Ati ariko mumenye neza ko ibihe biragoye, mumenye ko mukanure cyane, mwirinde ibi bintu biri kuturangaza. Ibirangaza byabaye byinshi, mube maso. Ati umenye neza ko abana bacu bategerezwa kuba mu nzu y'uhoraho. Mubimenye neza kandi mube maso.
avuga ati ntiwemerere ibikinisho ibyo ari byo byose ko bikurerera abana, ati ntiwemerere ama video game ko yakurerera abana, dutegerezwa kurwanirira abana bacu, ati kandi nurwanirira abana bawe n'Imana izokurwanirira izokuneshereza.